Seçme gelecek zanaatını hem de geçme kursları abituriyentlara Gagauziyada teklif ettiler. Komrat Devlet Üniversitesi'nde Pro Avrupa merkezi nerede verildi kolaylık. Hepsi uşaklar, başarılar 12. klası bu yıl liseye uğrunda seçme zanaatları. Süjetimizde şimdi tadirinden açıklayacağız. Ne acaba zanaatları teklif ettiler bizim uşaklara? İş hem zanaat yarmarkası genç olanlara hem kızlara faydalı olacak. Onlar kim bu yıl 9. 12. klasları başarır, seçim yapsınlar lazım. Geleceklerini belli etsinler. Mahsus onlar için bu olayı hazırladık hem geçiririz. Söyledi Komrat'ta Pro Avrupa kurumun başı Snejana Kaleci. Bizim baş niyetimiz haberleme gençleri burada Gagauziyada var olan kolaylıklar için. Profesyonel училищелер, колледжlar, Komrat Devlet Üniversitesi hem iş vermek agentствосы abituriyentlara zanaatlar için informasyayı verdiler. İş arayanlara ise var olan vakansiyalar için söylediler. Piotr Dulev Çadır kasabasının Profesyonel училищесinin hizmetçisi söyledi. Niçin Yevlat boyları bu üretim kurumunu seçsinler lazım. Дуальная форма обучения и классическая форма обучения. Bizim üretim kurumumuz 12 zanaata göre uzmanları hazırlar. Koşullarımız pekisle. Üreticilerimiz yüksek uğurda dersleri geçiriyorlar. Studentlerimiz var nerede yaşasınlar. Onlar için türlü çevreler var. Sport hem ince zanaat çevreleri. Столовая, спортзал, музыкальные инструменты, свой вокальный ансамбль. Genç olanlar hem kızlar meraklandılar Çadır kasabasının Profesyonel училищесinden urguladı bu kurumun hizmetçisi Dmitri Gubogla. Hesap aldım hani gençler meraklanırlar bizim kurumumuzla. Onlar yaklaşırlar, verirler soruşlarını, biz de her birine cevap veririz. Abituriyentların vardı kolaylıkları laf etme hem verme soruşları değil sadece üretim kurumların temsilcilerine ama studentlerine de. Mikhail Çadır kasabasının Profesyonel училищесinin studenti. O ikinci kursu artık başarır da var kolayı objektif bir nota kuruma koyma. Ben bilmiyorum burada öğrenme. Ben yakşı Süleyman'ı 9. klasta kimi bitirecek, yakşı свободно gelsin abri. Yakşı öğrensin burada pekisle öğrenme. Yelena Yankova Moldova'da kendi geleceğini görmüyor. O açıkçasına söyledi, hani niyetli aşırı devletlere yaşamaya hem de işlemeye gitmeye ama zanaatını Gagauziyerinde kabul eder. Komrat'ta Çadır'da var nasıl türlü zanaatları kabul etmeye ama bundan sonra aşırı devletlere yeni bilgileri kabul etmek için hem de orada yerleşmek için gitmeye lazım. Bu benim bakışım. Nikita Zafirov'un bakışı başka türlü. O sayır hani gençler için Moldova'da hem de Gagauziyerinde çok kolaylıklar var. Onlar yok niçin aşırıya gitsinler, urgular genç olan. Kendisi Nikita Komrat'ın Profesyonel училищесinde öğrenir. Orasını başardıktan sonra o Komrat Devlet Üniversitesi'ne öğrenmeye, girmeye niyetine koydu. Ben ana tarafımdan bir yere gitmeye istemiyorum. Nikita Zafirov söyler hani Komrat'ın Profesyonel училищесinde kurulu hepsi lazımlı koşullar ki studentler kaliteli bilgileri kabul etsinler. Profesyonel училищемizde isla bilgileri kabul ederiz. Bundan kare atmosfera da burada pek isla. Dostlukta yaşarız hepsimiz, studentler de, öğreticiler de. Aşırı devletlere lazım gitmeye sadece bilgi kabul etmek için, bir şey yeni görmek için ama sonra mutlak geri gelme. Bu takım sayır Komrat'ta Pro Avrupa kurumun başı Snejana Kaleci. Çok örnek var nasıl getireyim. Gençler aşırıda bilgi kabul ederler da sonra buraya autonomiyaya dönüp kendilerine iş açırlar. Bugünkü zaman gençlerimiz bu kolaylıkları bütünden kullansınlar lazım. Komrat Devlet Üniversitesi'nde var nasıl katılma halklar arası programalara. Bunun için yarmarkada abituriyentlere haber verdiler. Perspektivalar var. Almanya'ya, Amerika'ya, Türkiye'ye gitmeye, öğrenmeye var nice. Gitmeye liseye mi, olsa girmeye, öğrenmeye kollej'a. Bu düşünmeklerde bulunur ailesi. Pekisler bize burada dolu informasyayı verirler. Bizim artık var haberimiz türlü üretim kurumları için. Bu takım bize daha kolay olacak kararlama, nereye öğrenmeye gitmeye. Kolaylıklar yarmarkasına Alesya şkola dostlarından birlikte geldi. O haberledi hani onların ta çoğu profesyonel училищелерine ya kollejlara öğrenmeye, girmeye istiyorlar.
Гагаузия зengin kendi insanından, kendi körpe talantlarından bunu biliriz. Ama ta açan insan çıkakana, kendi doğma yerinden, olsun aşırıdan, olsun da kendi devletinde ilerledi akana, kendi zanatını hem de yaşarkana, ta kendi becermeklerini paylaşarkana, başkasından da bu gene güzel bir iş. Bizim seçim grupamız bulundu Kişinyov kasabasında, nerede Bahov ailesi kurdular stüdyo, nerede Moldova'nın uşaklarına verirler kolaylık müzikaya öğrenmeye hem de müzika instrumentlarında. Biz geçirileniyoruz bu stüdyo Kişinyov kasabasına. Анна, расскажите, пожалуйста, немного про себя. На самом деле очень приятно приезжать в другой город и узнавать, что здесь довольно-таки успешно функционирует музыкальная студия, которую обосновали и где сегодня работают выходцы из нашей маленькой Гагаузии. Расскажите, пожалуйста, о себе. Я родом из города Камрад, окончила нашу камрадскую музыкальную школу по классу фортепиано у Калинковой Аллы Дмитриевны. Я очень благодарна этому педагогу. Именно она привила всю любовь к музыке. Именно в ней я видела тот идеал, к которому я стремилась. Затем я окончила педагогический государственный институт искусств по классу фортепиано также. Работала год в Камрадском колледже Михаила Чекира. Безумно остались только положительные эмоции от этого коллектива, от этого музыкального колледжа. Я получала только огромную массу положительной энергии от студентов, с которыми работала. Затем я переехала в Кишинев и устроилась в теоретический лицей «Горизонт», где работаю я по сей день уже 5 лет. Открыть такую студию я мечтала с самого детства, с 6 лет. Я понимала, к чему я стремлюсь, чего я хочу от жизни и от своей профессии. И так получилось, что благодаря поддержке моего мужа, моей семье, мы открыли такую замечательную студию, такой студии нет в Кишиневе. У нас работал дизайнер, мы очень тщательно подбирали педагогический состав. Сколько детей сегодня обучаются у вас в студии, и на каких инструментах вы их учите работать? И хотелось бы отметить, что и у вас еще и преподают вокал. Да, в нашей студии проводятся уроки по фортепиано, по вокалу, по актерскому мастерству и ораторской речи, по гитаре, укулеле, а также уроки звукозаписи, где, кстати, преподает Дмитрий, и песня под ключ. У нас также мы записываем песни и клипы для детей. Насколько активны сегодня дети и их родители? Насколько сегодня часто родители приводят своих детей к вам и говорят, вот мы бы хотели, чтобы вы выяснили, допустим, есть талант у нашего ребенка, получится ли у него что-то или просто для общего развития просто заниматься музыкой? Я заметила тенденцию сейчас современную в том, что дети и родители начали опять тянуться к искусству. Я могу с гордостью сказать, в нашей студии сейчас занимается около 90 детей. Мы открылись 5 сентября, но вот на данный момент у нас такие результаты, успехи. Детки безумно талантливые, они любят музыку, они любят дело, которым они занимаются, они любят сцену, и они любят участвовать в конкурсах и побеждать, чему мы очень гордимся. Среди этих детей есть и выходцы из Гагаузии? Нет, к сожалению, так как мы открыты в Кишиневе, детки сами с Кишинева, поэтому выходцев из Гагаузии нет. Зато есть наши педагоги с Гагаузии, да. Какие планы? Планов на самом деле очень много. Сейчас мы работаем над большим грандиозным проектом. Мы хотим снять клип про деток, которые живут в детском доме, которые нуждаются в нашей поддержке, в нашем внимании, нуждаются в семье. И мы сейчас работаем над этим клипом, над этим проектом. Также у нас сейчас многочисленные международные конкурсы. Буквально недавно мы отправили заявку в Испанию. И есть также открылся новый конкурс Open Asia. Мы попробуем себя в нем впервые, поэтому планы расширяться и прививать ту любовь к музыке, которую привили нам. А у вас в семье кто-то занимался музыкой или вы были первой? В моей семье никто не занимался музыкой, я была первой. Мне с детства купили инструмент, я очень благодарна родителям за это, мне дали такую возможность
Затем уже подтянули моего брата, он окончил тоже 5 лет музыкальной школы, но пошел в другую степь. Вы не жалеете о том, что вы связали жизнь с музыкой? Нет, я вообще такой человек, что я никогда не жалею ни об одном своем сделанном шаге. Я безумно благодарна тому, что судьба распорядилась именно так. Я занимаюсь своим любимым делом, я занимаюсь делом своей жизни, и я это очень люблю. Я люблю детей, которым я преподаю, я люблю музыку, я люблю сцену, поэтому нет. Если мы правильно поняли, ваша студия пользуется большим спросом. 90 детей в Кишиневе иметь в студии, обучать игре на инструментах, это на самом деле очень о многом говорит. Нету ли в планах филиал сделать в Гагаузии? Знаете, в планах не только филиал в Гагаузии, в планах, конечно, франшиза, но это все со временем, потому что я считаю, что для начала нужно хорошо встать на ноги с этой студией, показать уровень, показать, на что мы способны, что мы не просто открыли, что мы не просто музыкальная студия, где детки занимаются музыкой, а где мы как студия, в которой есть достойные результаты. Поэтому сначала мы здесь хорошо обоснуемся, добьемся своей цели, своей планки, а потом уже будем расширяться. С какого возраста у вас детки? Самый младший ребенок наш занимается на фортепиано. У нашего педагога у Ирины, ей 4,5 года. Справляется ребенок? Да, она замечательная девочка. Да. То есть это очень хорошая возможность еще открыть таланты нашей страны у вас в студии в таком возрасте. Конечно, у нас очень талантливые дети, поэтому я уверена, что обязательно кто-то из наших детей о себе скажет, о себе заявит. Скажите, пожалуйста, что бы вы сегодня пожелали тем деткам, которые приходят к вам, которые работают с вами? Я бы пожелала творческого вдохновения. Я бы пожелала больше уверенности в себе, никогда ничего не бояться и, вопреки всему, идти только вперед, потому что только так можно добиться своей цели и своего успеха. У вас есть сегодня возможность передать привет вашим друзьям, вашим родителям, вашим родным и всем жителям Гагаузии. Я передаю большой привет моей семье, моему мужу, также моим коллегам из Камрадского педагогического колледжа. Я вас всех очень-очень люблю. Также я хочу передать привет своим студентам, которых, к сожалению, мне пришлось оставить в колледже. Я тоже вас очень-очень люблю и всем передаю большой-большой привет. İnsan angısı sever işleme, o her zaman bilir ki nedeni sevgili işi angısı hem canını sevindirir, hem ellerine sağlık verir, hem de dula insanlara dönüyorsa bir pozitif getirir. Biz sizin geçirenleriz şimdi Komrat Dolay'ın Bağırçı köyüne. Burada ustaların birisi elden o kadar güzel palacıklara yürür, angılarını varınca kullanmayacağız. Kemneler üstüne yerde kullanma ama kimi tertipleri yürür kendi ellerinin angısını kilim gibi varınca hem yere döşeme hem de mebel üstüne. Yüreğim salfetka çekittim. Sonra pala yördüm, tombarlak pala yördüm. Sonra doydum tombarlak pala. Sonra çekittim uzun pala yörme. 5-granlı da, 6-granlı da yördüm. Овал да yördüm. Yok öyle hani. Bana interesine koysunlar. Ta yeni işle ben onu da göreyim de onu da göreyim. Örnekleri nereden alıyorsunuz? Alayım internetten ama çok işler ben kendim onları hangisinden birisini не нужно bagele o yere din. Ben onu çizeyim, добавлять edeyim narsid. Kendiniz ne hesabınıza gelir, ne isterseniz bir şey değişiklik varınca yaparsınız. Göreyim hani tüble olacak ta işler. Gösteriyor bana onu bir iplikleniyor ben, bir katlan. Ben açan onu göreyim, o olay yumuşak yere din. Ben koyayım ona 2 iplik, hani olsun hani bastıkan, o toplanmasın bacağının bastıkan. Ben onu kullanmadan yapayım. Ne o şimdi olay? O şimdi olay bu divana din plet, divana din покрывало. Beynesi uşaklar vereceğim uşaklara. Bunu elle örüyorsunuz öyle? Da. Çok mu tavar başarasınız diye? Pek az kaldı. Sene 10. payı уже kaldı. Da. Bir divanlık kadar Da, büyüklüğü. bir divanlık kadar. Ben onu sonra beynесeydim mi? Ben подбирать edeydim, потому что böyle iplik bende уже az kaldı. Da ben hep böyle iplik bulasın da подбирать edeydim, ben onu yapacağım spalnaya edeyim.
Neka vakit alır sizden bu işi yapma bu pledi? Bu учитывать ettik biz köyde yaşayız da var bizde evde iş. Market olayı çok oturayım, çok iş yapayım. Az oturayım, az yapayım. No yerli ben bir gündüz iş yaptıysam ben hoşuma oturacağım pek çok. Hani tenaj ben koydum ne etmeye ben onu hep öyle biniyoracağım. Gene bir doyarsaydım hoşuma ben sabah sabahleyin kalkacağım yerken de gene göreceğim. Kaç Ben bineyim. saat günde harcıyorsunuz Ne kadar sevgili свободный işinize? vakitim hepsini harcayayım buraya. 4-5 saat mi? 6 da varınca. İşim yoksaydı başka. Sadece bundan varınca oturayım. Doymayacağım hiç. Sabah da gene oturacağım, gene doymayacağım. Ben de hepsi olayı yılın açan ben onu nasıl söyleyeyim beğeneyim ben onu yiyorum. Ben onu yormayayım hani ot zorna. Ben onu sakota yorayım açan ben bunu bitireyim. Ben уже isteyeyim başka türlü narsı yiyorum. Hepsi olsun bende lan. Желательно разные. Deneyim, her türlü olsun bende. Ki bu kukada görüyorsun, bu tarafta bir razmer, bu tarafta bir razmer. Nasıl öğretim varınca bu taraftan yürüyeyim, bu taraftan yürüyeyim. Var çok bende, benim bende olsun her türlü, потому что ben varınca doyayım teçik edemiyorum bunu, ki вот одно и то же доесын. Алым между этим yürüyeyim bir başka iş narsıydı, промежутки, конечно, уже балям olayı başka kuka. Kurçuk. Ama ilk kurçuğumu yaptıydı adam bana neteden, fakulteden. İleriki de o alüminyum. Da ondan öğrendim. Bu koробkanızda bir alay iplik var. Onlar nesi kaliteli? Bu hani küçük iplikler. Onlar detski şapkacık. Renkleri nasıl uydurduyasınız? Dini olsun, Bunlar bitki çekirdeğin son açan sona olsun yürüme. güzel. Например, göreyim ki bunu. Bu kula. No, onun yanına уже lamnaşsı hani подчеркивать etsin, karagöz yapaysın. Benim işim Allah Germanya'da var. Sonra Moskova'da var. Çok Moskova'da Allah benden. Sonra Grecia Allah çok tüble çiçecikler. Oraya ince söyleme suvenir götürdüler buradan. Verdiler bana zakaz da kim söylediler 4 yap голубой оттенок, 4 yap ince золотая осень, коричневая, желтая, вот бледно-зеленое такое сочетать ettim. Çiçecik yaptım, onu da Allah oraya. Вот kim ne olsa isteydi öyle yaptım. Bugün doğru çek etsin dini hem de kendi sonunda güzel başarılar getirsin size ki yüreğiniz olsun yerinizde. Lazım onu doldurma ne kadar güzel oluşlarla. Ne adır size bugünkü gün bileceğiniz günün sonunda ama dini doğru gitsin dini siz mutlaka lazım onu planlayasınız. Başka yan tarafından gelen buluşmaklar, güzel oluşlar, onlar da çekilirler yaşamanızda. Mesajlar hani bugünkü günde yaşamanızda oluşsun sadece güzel oluşlarla. Hem de diyelim kan sağlayacaklar gelen buluşmaklar adın sabahleyin programımızda yeni günde.